Meni je danas posebno zadovoljstvo što sam u Čačku, ali i ovde u ovoj hidroelektrani. Razlog zašto smo baš izabrali da dođemo u ovu hidroelektranu jeste što prosto ima jednu dugačku tradiciju i tradiciju srpskog naroda da Srbija praktično proizvodi električnu energiju, da je nekada tu električnu energiju izvozila. Danas, nažalost, nemamo dovoljne količine električne energije, danas, nažalost, uvozimo električnu energiju. Strategija Vlade Srbije, strategija ovog ministarstva i pre svega moj cilj kao ministra energetike jeste da se krene u izgradnju novih objekata, da se revitalizuju postojeći objekti, da se poveća njihova snaga i da na taj način Srbija ponovo postane zemlja koja će izvoziti električnu energiju. To nije nemoguće i nije nikakav san. To je nešto što je potpuno moguće imajući u vidu potencijale sa kojima Srbija raspolaže. Ovo što vidite iza nas, to je nekada tako bilo u ovoj elektrani, što vi verovatno znate. Ono što smo videli dole i što jeste impresivno, to je revitalizovana elektrana, ali posebno važno jeste što su troškovi smanjeni, što postoji mogućnost da i sve druge elektrane budu isto tako moderne kao što je ova. Revitalizacijom hidroelektrane Ovčar Banja i Međuvršje povećali smo snagu za 25% i proizvodnju oko 10 gigavat sati, što je značajno za ovako male hidroelektrane. Procenac od 25% povećanja je značajan, jer otprilike se ide do 10%, 12% pa 15% je maksimalno.